Gũcemania na Sami Brian Ndung'u wa ũkũrũ wa mĩaka 19 kuma itũra rĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Sami Brian ta ũrĩa aingĩ mamwĩtaga aciarirwo atarĩ na moko na ona gũtuĩka arĩ na magũrũ merĩ kumwe ti gũkinyanĩru, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ehoke kũgũrũ gũkũ kumwe maũndũ-inĩ maingĩ. Kwa jina usanii naitwa Sami Brian. Mimi ni Mkristo ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, ambaye nia yake ni kueneza Injili kupitia muziki wake na kupitia kueneza neno lake. No thengia ya mũmbĩre ũyũ wa mwanya, mwanake ũyũ ũrĩa nĩ mũrutwo cukuru-inĩ wa Talanta Institute gũkũ Nairobi, ekaga maũndũ maingĩ marĩa matigaga aingĩ magegete. Umemfungia pale kwa ufike kumfungia hata kidogo tu mtoto nje. Huyu mtoto kuna kitu ambacho Mungu amempatia, unaelewa? Huyu mtoto tutajuaje kama unamfungia pale nje? Unaona, labda yeye ndio rais wa kesho, unaelewa? Huwezi jua, lakini wewe umefungia ile kipaji pale na Mungu. Hiyo ni kitu ambayo Mungu afurahia hata kidogo, unaelewa? Kwa sababu niko unazuia mtu kufikia malengo, unazuia mtu kufikia malengo yake, unaelewa? Sami ũrĩa ũrathomera wandiki wa mohoro nĩ mũcori njorua na kĩrĩa ahũthagĩra gũcora nĩ kũgũrũ gũkũ. So walimu nilipenda, wanafunzi wakanipenda sana pale shuleni. Mahali ningetaka usaidizi, nilikuwa na rafiki mmoja pale mwenye alikuwa anakaa kando yangu, mwenye tulipatana pale shule, alikuwa ananisaidia sana. Ningekuwa tu na shida, yeye alikuwa tu pale, alikuwa tu ananiuliza, Brian, ni wapi nataka kusaidie? Thengia wa ũguo nĩ mũthambĩri ũtambũrĩtwo, ũndũ ũrĩa wanatũma atugwo ngerenwa citiganĩte macindano-inĩ ngũrani ma gwĩthambĩra. Mungu amenipatia kipaji ya kuigiza. Mimi ni muigizaji, nashukuru Mungu sana kwa hiyo. Mungu amenipatia kipaji cha uogeleaji. Naweza kuogelea, na nashukuru Mungu sana kwa hiyo pia. Mungu pia amenipatia kipaji cha kuongelesha watu na kuwapatia matumaini katika maisha. Na hoka nĩ mũbira wa magũrũ, Sami athakaga na kũbebeta mũbira na njĩra ya mwanya ĩrĩa ĩngĩringithanio na athaki angĩ. Nilikuwa nacheza mpira sana venye nilikuwa natumia miguu yangu kucheza mpira sana. Nilikuwa nacheza kama striker mimi, nikacheza kama defender, wakati mwingine nikacheza kama goalkeeper. Najua watu walikuwa washangaa ningeshikaje mpira, unaona, lakini nilikuwa nashika tu bado. Nashukuru Mungu sana kwa hiyo. You are my strength when I am weak. Maũndũ-inĩ ma ũini Sami arĩ okuo, na no athakaga indo imwe iria cihũthĩkaga ũini-inĩ ta piano. Mungu ameweza kunipatia vipaji kama kucheza piano. Mungu amenipatia kipaji kama kuimba, ama pia kama ile kwa lugha ya Kimombo tunaita kurap. Mungu amenipatia kipaji ya kuigiza. Mimi ni muigizaji, nashukuru Mungu sana kwa hiyo. Nyina wa Sami arauga ndarĩ ona mũriũ ena ihoru mũtũrĩre-inĩ kumana na mũmbĩre wake wa mwanya o kuma rĩrĩa arĩ mũnini. Ana sasa ukimwambia leo sio ni kesho kama unaenda shule, mimi sina pesa. Haya sawa. Anacheka. Yeye hata haoni kama ni kitu unasema wewe shughuli. Wewe stress, lakini yeye is not there. He's full of confidence and life and hope. Mungu ambaye alituleta hapa duniani alitupatia si wote zile opportunities ambazo si wote tunafaa kuzitumia vile zinafaa kutumika. Arĩa mathomaga nake maramũgathĩrĩria na njĩra ya mwanya kumana na kĩo gĩake mũtũrĩre-inĩ na ningĩ gũkorwo arĩ mũkeni hĩndĩ ciothe. Sababu Brian ameweza kufanya mambo mengi, uimbaji, uchoraji, sasa wana habari. Kwa hivyo ukipatana na Brian pia wewe hauna otherwise, lazima tu utie bidii niweze kujisukuma. Brian nilipomuona, cha kwanza nilishangazwa na ambavyo akona kwa lugha ya Kimombo positive attitude kuhusu maisha, na ni kitu ambacho nilishinda nikifikiria sana. Ndũmĩrĩri ya Sami kũrĩ o mũndũ nĩ gwĩtĩkĩra o ũrĩa ahana na athiĩ na mbere na mũtũrĩre wake na gũkinyanĩria kĩroto gĩake, na eitĩkia nĩ ekũhota kũhingia marĩa mothe anerirĩria.
Maina wa Wairegi, Inooro TV.